Ljudi, evo nas u novom videu Tajnote Love Challenge sa Sebastianom. I ako neko od vas ne izgubi, Feferon ljuti jede on. Ali napravit ćemo da će se vidjeti, ne brinite se ljudi. I sada krećemo u video. Imamo i sendviče. Da? Ako izgubiš? Ne smijemo jesti sendviče uz to. To nije koji smo gledali prije. Upede se. Imate i da smo snimili na Sebastianom. Tako da, pogledajte njega. Ješćemo pola Feferona, evo kažem. Nije mi daš neki sandvič. Ja sam jako malo probao, znači onak mrvicu ne vidi se. Jako je ljuto. Sam da probamo da je ljuto. Nije svijetlo zeleno, nego onak tamo. Kako oba dva? 0-0 ili 1-1, oba dva 1. Ništa. Šta ću probati, ajde. Ako radite. Ovo je tako lagano da ne bi rekao. No nije bio snimljen. Nije, mora biti, moramo se povećati uša. Mora gore. Da je uspio koje sedić. Ovo je glupo, nije smiješno. Ovo ga jene. Čekajte. Sad se nije. Vidite dobro za video. Ti nisi mi pri kraju. Gledaj gdje sam ja da sve. Ne smiješ. To će biti posle smiješno. Te ne smiješ da jedeš. Got this. Fail. Ovo je dosadno. Ovo je bilo malo smiješno, ali nisam ništa. Da, nisam. Ovo je bilo okej. Kako moj spas ide na sada? Smijali smo se oba dva. Ja sam jedan. Mislim da malo umro od smijeha. Ne smijalo, kak ti možeš pasti? Tebi će bilo... Ti još je, pa ne smiješ sad. You're done for the day. Niko nije rekao da ne smiješ sandvič. Pa želim ga probati. Boli me. Ne udario, ne znam, mjesto, ali da, boli me. Pogledajte Sebastianu video na Noob Dog kanalu. I poslije njegovog. Postoji šansa da ako napišete Noob Dog da će vam izbaciti neka glupost. Da, zapravo. Da. Ali... Ako nađete, ne smije se. Ne smije se na tvoju foru. Da će neke gluposti. Slušajte, ako vidite pravljenje kuće epizoda 3, istisne nam to moguće da će vam izbaciti moje video. Ljudi, znaš šta? Pogledajte, danas sam izbacio Minecraft preživljavanje. Ili sutra visi kad gledate video. Ili visi kad gledate. Nije bitno. A da gledate 2019. godine, znate da ste u ovoj godini. Da ste pogledali godinu, da niste ni u prošlosti, a niste ni iz budućnosti. Tako da nice. A gledate iz 2020. Onda ste promašali godinu, vratite se u svoje vrijeme. Kako ga učinite? Au. Sad ću samo jedan nasmijali na onog dječaka, tako da je 1-1.
mislim, na Sebastian kanal Ovo je dosadno. Isto sam nas 3 puta. ja Sebastian 6 puta. Na njegovom kanalu smo jeli limun, tu ćemo jesti feferon. Ja sam ih morao 6 puta. A ja Mislim jedan. su sve pokiseli. Ja sam jedan, jedva sam taj jedan. Bravo. Ne, ipak nije bravo. Nije to bilo ono. Be quiet. Ja sam počeli to. Joj, zaboravio sam te skin. A dobro, mi jednih drugima gledamo. Nisam se ne pojavio. Kad si mogao zaboraviti dok sam pokazivao feferon, ti si rekao da se ne vidi. Au. Pao si. Šta je to? Zašto ima rupu? Šta je to za nuždu? Veliku. Sam stavite i... Pa ti imaš na svoj stolici, onaj žutoj. Ne, ali to nije tako. Yeah. Ovo je čudno. Ovo je ravna stolica, ovo tak treba biti. Onda su to... Ovo bih volio probati, to je baš fora izgleda. Baš ovo nije smiješno. Mali si po tebe. To mene zabolilo. Zašto tako? Ovo će pa, znam. Ne! Poderao si obruč onaj. Poderao ga! Ne, ja se podelim ušte sve. Ja sam ti kreću snimati. Nije mi go. Meni je... Pa si. Pa, lopta nije ravna, majstore, lopta je okrugla. Da, trampolin je ravan, kako si pao? Pazi, pašće. Yeah, that's good. Zori se sastaje. Pazi, pa to nije ravno. Pa pazi, uboće se. Pogodila si se. Dobro, nisam jedva. Zašto ovo baš fake izgleda? Mam pojma. Pao si. Dobro, ovo izgleda realno. Ali namjerno se. Oh, Ovo izgleda. are you okay? Mislim, djeca se teško. Djeca se nevjerovatno pravo. Ovo nije realno. Mislim, Tomaš ne namjerno. Ovo je pogodio namjerno. da, namjerno. Ovo je pao namjerno. Seba! Nasmio sam se, ovo je pao naravno. Ćemo ovo bodovat. Okej? Još pola boda. Pola boda ide sebi. Dobro. Nek se ja radim. Da neki ljudi pišu u dobro. komentarima. Ljudi, ali, šta, ja sam isto jednom varu. Kako? Kad sam spijao. Kad? Pa, znači, znaš ono dok si rekao, ovdje nije ravna žena, dok je na onom bila, ispod je bila na bačva. Da. Svi vjerovatno neki su od vas provalili, smio sam se, tako da ne je bilo komentara. Evo, priznajem, ide 3 boda i meni, ne, 2 boda i meni i sebi, znači nisam jedan meni i sebi i sad imamo 2 bodova. Eto. Nije to samo zato ja ne volim feferoni, znači, ali... Da onih ne. Dobro. Volim ja obične, ali ljute ne. Sjećam se, pozdrav. Nice, ajde. Slušaj, išao sam sa svojom grupom treninga i jeli smo picu. Ja sam si onak stavio sve ljute u make. Kako si preživio? A malo sam ih stavio na picu. Bili smo na picu, tako da, a malo, no. Najmanji, srednji i najjači. Ja sam preživio na pici, nakine sam Coca-Cola, točnije Keep your eye on Fanta. the ball. Keep your eye on the ball.
Natrag nismo glavnika, se ne smija. Tata mi je došao, pa smo mali pauzirati video. Da ne bi ono bio kao što je u mom videu. Ale. Ovo se nije poširno. Ne malo da idem. Salama nije dobro. Nije fino sve. Ovo mi je fina, a ovo mi nije. Ocrena. Da. Ili su sve fine. Ne Podgledaj u oko. Ne, nije. Da, sad se Pa nije, zato što je, on jede peperone stvarno. Ne, mislim nećete, ja sam samo glup. Što radiš? Ostala malo je izjednačenje. Evo, ljudi, Izjednačenje. idemo sad mi na kameru da gledate kako jedemo peperone i kako... Jer izjednačeno, naravno. Ajde, Imamo čak i sandvič. Prvih 10. Pa ljudi, evo nas! Tu smo kod našim peperonima. Ko će prvi? To skupa jedemo u isto vrijeme. Ne. Čekajte da postavimo kameru. Ne, prvo neko pa drugi, ok? Da ne bi bilo onak sad varanja. Prvo jedan pa drugi. Prvo nova. Znači do ovdje. Ovo sad čepi nama, do pola. Da. Do Je barem velika. gdje ovdje dok se vija, ok? A možeš cijelo djemo? Ne. Ali jako ljuto. Ja moraš. Ali nije crvena, pa vjerovatno mislite slatka. Nije slatka. Nije ni najmanje slatka. Nije najmanje. Dok ja budem vidjet Ne znam ćete da kako- nije slatka. Ne znam kako da Mislim, ja znam glumit, mislim, nije to problem. Kapnuo ti. Ajde, na moraš liceu da tu- neće biti dobro. Fakat je ljut. A dobro, neću ti se smijeti jer znam da sam ja na redu. Ja očekujem sad kuda će onaj, kuda sam zmaje. Tražit ćemo mlijeko da se zna, ne sad, onak. Ne preporučamo da ovo radite, jedno baš volite ljuto. Ali ovo je jako ljuto. Ovo je jako... Rekao sam ti da su jako ljuti. Vreme zvuči engleskog jezika. To ne mi ti čite. Ajde, još samo jedan zagriz. Ajde. Samo još jedan. Pa ne toliko. To je to, dosta si. Ako se pitate gdje smo, kad se Sebastiane u stanu. Ja ne živim u stanu. U kući, oprostite. Da, jako, mislim, dobro razlika, ali ono, ajde jedi. Jedan. Sad ćemo kameru, idemo Sebastian. Jer moram. Jer hoću. Ja idem, Jer moram. sam po mlijeko. Jer moram. Da, moraš Sebastiane. Ali po Znači, tebi je do bliže ovdje. kraj. Do ovdje, da. Znači, rekli smo do ovdje. Ja sam pojao. Ajde. Ne, neću više, nisam lud. Ljuto. Da, O, meni peću oči. do toga. Cijeli. Ali nije to baš tako ljuto. Ja sam ljuče. Au. Nije ljuto. Do kraja. Nisi do kraja. Dobro. Sebastian. Kada je rata? Meni je manje treba. Nisam pljuno. Ajde, vidi se. A bolje jedite ovako, pa on će liče umrijeti. Ko ću umriti? A ne, da. Ovo još je. Jer sam dovoljno izdržao. Nisam. Koliko trebam? Šta? Koliko trebam izdržati? Ti još ne možeš. A umriješ, koje se ovaj. Pa ja mogu, ali koliko još trebam izdržati? Daj se vratim. Pa jedi još. Koliko trebam izdržati? Ajde. Dobro si držati. Reci kad mogu pojesti sandvič. Ali još pojedi, još malo. Cijeli moram. Da, čuj.
Ne to rekao, ali... Ajde. Da bude pošteno. Videnje guši se. Evo, tako je bila moja reakcija na početku, ali ok, navikla sam se malo. Znači privikao. Hvala. Ne mogu jedan. Mogu sandvič. Vidite bolje dok idete polako. A ovak je brže, jer mogu sandvič. Pa kad ću moći? Vidite ga, vidi ga još gori u ustima. Onaj sok! Još nećemo smijeti popet 2 minute, ali neće toliko video trajati, ali nemojte misliti. Tako da ljudi, vidimo se u sljedećem epizodi. Ovo je bio ova pauza za kako volite mašan, kog briga više sad malo. Ali da znate, ja sam pojeo. Vidi se, pojeli smo. Ne mogu više. I zdrav, pozdrav, ja sad više, ja kompliciram.